Deh, sing main sih deh. Sing dah, jangan galau nih Ci. Galau kenapa Cikleng? Macam iban Ci mau galau-galau kan Ci? Cam takon sebenarnya Ci galau kenapa sih deh? Ini Ci, setiap jangan ajak kenalan musuh, statusnya ngakunya keputihan gitu. Apanya keputihan tuh? Pipenya keputihan. Nas peletan. Terus yang keputihan ada androng Ci di pipi. Ija ada unduk di pipi keputihan tuh bulenan ada antinya Ci unduk tunang Ci. Makanya yang mana keputihan tuh soptek beliang. Apa tuh madan sopte dah? Nas kleng soptek Ci senawang. Soptek tuh ada jajannya baru-baru tuh di warung-warung ada. Oh gitu. Oh, makanya jadi Ci ke warung oh. Mau jadi Ci beli warung di muka di warung Bu Eni itu Ci beli soptek. Bu, beli soptek rasa stroberi tanah. Kamu nak buat Ci beli mu dalam tunang keputihan gitu.